Howard Street, ġiġti djar, mimlin Indjani. Mimlija Indjani. Mimlija. Sassa Santa Rita? Għattejdu minna l-autoritajiet, moru jamlu rejt, Sassa Santa Rita. U xisibu? Xisibu? Mimlijin bid-nis. Fuq xuxin. Il-problema, ma tijom xort laqqas ta' L-min? Id-daw l-Indjani u nista' third world country, ma jafirħux jħalsu il-kirjiet li għaw. Tijom tort. Imma laqqas irridu nġibu taslima. Slam xaqba tajdilom. Bassi fondi, għal-kelma Maltija. Il-problema ħarek xini, kifet narajna, mill-lat ekonomiku. Ġindek kollok appartament bħal dak, jena għajdu kienem 40 ruħ fihom daw. Jena għem 40 ruħ. U daw l-40 ruħ jtaħalsu mizerjament 200 euro fix-xar. Sawa? Mela, 40 ruħ 200 euro fix-xar. No, sorry, emmek kħedek taħalsu 150, 300 fix-xar. Ta' sodda. Mela, 250 fix-xar. Mela, jekk daw ta' 40 ruħ jħalsu 250 fix-xar, miserjament, tenants say around 40 of them shared the apartment, meaning the landlord could be raking in around 8,000 euros per month. Issa jek 250, dak il-numru huwa 10,000. 10,000 jiġu fuq 40 ruħ. Allora enti, ovvjament, that's upward pressure on the market. Għax jekk jiena u numru oħrajn ta' landlords niddeċidu ħanamlu dan it-tip ta' rekit, mela ħajġri u li kull appartament mux suppost iġestilek f'moħħok, mux suppost iġestilek jew jipproduċilek jew itik dħul ta' 1,000 euro, għalla dħul ta' 10. Mela f'daqqa waħda is-suq kollox il-prezzijiet tiegħu għal fuq. Għax jien għalfej ħanot nikri għalla l-metju b'1,000 euro fix-xar. Nista' ndaħħal għalla 40 third country national u ndaħħal 10,000. All residents time of Malta spoke to reported having contracts with the housing authority. That is in relation to George Borcha Living Street? Yes. Iġviri daw Madonna xrebus. Taf xettajt? Daw kienu tiddaħlu il-kontratti tagħhom li saċenti meta tkun tenant ġo post trid tirreġistra l-kontratti aktaf mal-Housing Authority. Daw kienu qed jaqbdu l-kontratti tagħhom u joħduhom il-Housing Authority u l-Housing Authority fl-ebda punt ma ntebħu jew ma rnexxin ntebħu li isma' hawnhekk għandna adress li hawn 40 ruħ irreġistrati fuq l-istess adress. Di taħseb problema ċal? Ma nafx, il-Milan kif marru l-bieraħ. Jekk wara li jaraw dan il-podcast l-awtoritajiet jiddeċidu jċemplulek. Inti les li toħodhom f'dawn il-postijiet fejn inti ċert li minn dawn l-allegazzjonijiet li qed tagħmel? ċert? ċert. Les li toħodhom Les li noħodhom. biex turihom fejn il-problema? Mela tlaqna?